stuff and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Če pogledamo statistično, smo letos morda za zadnjih 10 let prekoračili vse okvire, kajti dosegli smo številko 240. Seveda smo s tem organizatorji izredno veseli, kljub temu, da vsi govorimo samo o eni temi in to je recesija. So se razstavljavci potrudili, seveda pripravili in morda nekateri zadnje moči, da se prezentirajo tukaj in pokažejo tudi slovenski publiki, da se da živeti z ekoproizvodi, z morda ekopohištvom in seveda ne nazadnje tudi uživati, kajti v sklopu gibanja in wellness smo letos dobili kar nekaj novih razstavljavcev. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to... Mi želimo pristaviti en kamenček k tem spoznanjem, da moramo ta planet ohranjati in ga čim dalj časa je možno držati čim lepšega. Otvoritev jubilejnega 40. sejma Narava zdravje sta uradno odprla dr. Milan Pogačnik, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, ter Karel Erjavec, minister za okolje in prostor Republike Slovenije. Obe ministrstvi sta bila namreč častna pokrovitelja sejemske prireditve, poleg tega sta na njej tudi aktivno sodelovala. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo takšne sejme, zlasti za ozaveščanje ljudi. Naravo moramo čuvati, zdravje moramo tudi čuvati in mislim, da je to zelo zanimiva kombinacija. Vemo, da v zdravi naravi lahko ohranjamo tudi svoje zdravje, vendar naša odgovornost je pa tudi, da mi skrbimo za zdravje narave. Zlasti Ministrstvo za okolje, ki je pristojno tudi za varovanje okolja. Minister Pogačnik je ob otvoritvi sejma poudaril pomen ne samo zdrave, ampak tudi varne in kakovostne hrane. Po njegovih besedah smo v Sloveniji vzpostavili kontrolne mehanizme, ki zagotavljajo, da so surovine ustrezno pridelane, postopki predelave pa varni in kakovostni. Ker je Slovenija nekako naklonjena ohranjeni naravi, pa seveda tudi moram reči, da vedno bolj skrbimo za svoje zdravje, kar je pozitivno. In da je vsekakor to treba promovirati. Najboljša način promocije so ravno sejmi.